KISS video lekcija, čitač ekrana. Neka bude kratko i jasno. Uvod u asistivnu tehnologiju za osobe oštećena vida. Dobar dan, moje ime je Ines Hlevnjak, ja sam voditeljica Erasmus Plus KISS projekta. Imam crvenu kosu, plave oči i na sebi imam crnu tuniku. Dobrodošli u još jednu KISS video lekciju. Ok, danas ćemo ukratko vidjeti kako se koristi čitač ekrana. Čitač ekrana, naravno u idealnim uvjetima, je zapravo program koji nam čita sve ono što je vidljivo na zaslonu i tekstualno prisutno. Čita nam to na glas i na jeziku koji mi odaberemo. Čitač ekrana koji ja najčešće koristim zove se JAWS, koristim ga u privatne i poslovne svrhe, no postoji i ostali i svakako vas ohrabrujem da provjerite koji je onaj koji vama najviše odgovara. Čitač ekrana možemo koristiti za čitanje svakakvih dokumenata, računa, zahtjeva, ugovora, projekata, knjiga i tako dalje, ali ga možemo koristiti i za skiciranje, stvaranje novih materijala, prijedloga, projekata, pisama, odgovora, poruka i tako dalje. Možemo ga koristiti za interakciju na društvenim mrežama, za informiranje i jednostavno za učenje, čitanje, usvajanje novih znanja. Što znači da je čitač ekrana vrlo, vrlo dragocjen alat u životu jedne osobe s oštećenjem vida. Sad, idemo na radnu površinu sa Windows ID. Kako bismo jednostavno stekli dojam kako se taj čitač ekrana kreće po zaslonu, odnosno kako se mi njime krećemo po zaslonu. Najvažnije su nam strjelice i s njima idemo lijevo, desno, gore, dolje. Evo na primjer, ostalo 7 of 11. Idemo lijevo. Jave iz 2024, 3 of 1. Ne može više lijevo, znači došli smo do kraja ikonica, pa ćemo se kretati ravno. AGY fin, recicle bin, 1 of 11. I ravno više ne može, odnosno gore, pa ćemo desno. OBS Studio, 5 of, brave, 9 of 11. I ne možemo više desno, pa ćemo dolje. Documents, desk, English handbook, is.docs, 1. Ok. Ovo je čisto da steknete dojam kako se krećete po radnoj površini, gdje su ikonice stavljene u stupce i retke. I na taj isti način se zapravo krećemo strelicama i po dokumentu. Dakle, kad se budemo kretali do gore dolje strelicama, onda ćemo se kretati među redovima i on će početi čitati red u kojem se nalazi, a kad se krećemo strelicama lijevo desno, onda ćemo čitati slovo po slovo. Ako idemo desno, čitat ćemo slova kako inače idu u riječi i kako inače i pišemo s lijeva na desno, a ako idemo sa strijelicom lijevo, čitat ćemo slova zapravo naopako kako su napisana u riječi. Sad ćemo to demonstrirati da bude ipak malo jasnije. Idemo na projektnu stranicu od Erasmus Plus KISS projekta. I sad, evo ga, ja se krećem odmah dolje. Heading level 1 o projektu. O projektu. Heading level 1, dakle to je jedan od podnaslova, a podnaslove možemo provjeriti i slovom H. Dakle, stisnemo slovo H i onda ćemo proći sve te naslove koji trenutno postoje na ovoj stranici. Pregled projekta heading level, specifični ciljevi i zadaci heading level 2, target groups heading level 2. Wrapping to top, o projektu pregled projekta specifični ciljevi i zadaci heading level 2, ciljne skupine heading level 2. Ciljne skupine. Ok. Moguće da on sada trenutno prebrzo govori jer sam se ja navikla, imam puno iskustva, tako da mi je važno da što brže kaže sve što ima, ali je na početku normalno i prirodno da vam je prebrzo i da ne možete pratiti. To će vam kasnije odgovarati kad budete željeli privatnost od drugih osoba, ali za početak možemo sa CTRL Alt i Page Down, koje je zapravo broj 3. Usporiti naš JAWS.
i sad će biti malo jasnije. Idemo strelicom dolje i on kreće čitati prvi red. Prva ciljna skupina, odnosno partnerske organizacije okupljene u konzorciji, aktivno rade na uključivanju OSI na tržište rada, kao i na poboljšanju uvjeta. Ok. I sad ćemo se kretati desno. Dakle, idemo slovo po slovo u riječima. R, V, A, razm, C, I, L, J, N, A, razmak. Ciljna. Ok. A ako držimo CTRL i krećemo se strelicom lijevo ili desno, tad ćemo čitati riječ po riječ. Dakle, CTRL držimo i strelica lijevo. Ciljna Strelica desno. skupina zarez. Ok. Idemo do početka. Držimo CTRL i 2 put u lijevo. Ciljna prva. Ok. Na početku smo. Kako znamo? Razm, P, Provjerim. pa, R, P, R, Vidite, Romeo, Romeo, vidite razliku između načina na koji izgovara P i R. P, P je puno Papa. više, papa, što znači da je to zapravo veliko početno slovo i na taj način sluhom razlikujete jesu li velika ili mala slova. Zašto govori papa i Romeo? R, Romeo, Zato što ako nisam, na primjer, dobro čula koje je slovo, znate ono, Z kao Zagreb, to je isto to, da budete sigurni da ste čuli dobro slovo. I sad još jedna fora stvar. skupine, ciljne točka, Ok, prazno, C, odavdje ćemo Charlie. krenuti, Charlie, čitati cijelo poglavlje. Znači stisnemo insert, što je 0 kada nam brojevi ne rade, i strelica dolje. Heading level 2 ciljne skupine. Prva ciljna skupina, odnosno partnerske organizacije okupljene u konzorciji, aktivno rade na uključivanju OSI na tržište rada, kao i na poboljšanju uvjeta rada i drugih uvjeta OSI u svojim lokalnim zajednicama. Stop. Zaustavila sam sad CTRL i tako je prestao pričati jer sam ja poželjela pauzu. Sad, to je ukratko to. Još ima puno važnih i zanimljivih funkcija i stvari koje možete s JAWS-om i u kojima bi vam on mogao zaista puno koristiti. Ovo je samo početak. Pozivam vas, ako imate volje i želje naučiti više, da nam se svakako javite, mi ćemo vam u tome zasigurno pomoći. I to bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja. Svakako provjerite i ostala videa koja smo pripremili u okviru Erasmus Plus KISS projekta. Ako imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, slobodno ostavite komentar ispod videa ili nam se obratite na kontakt podatke koje smo ostavili u opisu videa. Još jednom vam hvala i doviđenja. KISS, Intro to What for VIPs. Neka bude kratko i jasno, uvod u asistivnu tehnologiju za osobe oštećena vida. Ovo je Erasmus Plus K210, ADU projekt koji financira Europska unija. Međutim, izražena stajališta i mišljenja isključivo su autorova i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili AMPU-a, Agencija za mobilnost i programe EU, niti su Europska unija i AMPU odgovorni za njih.